Boas tardes. Vou a presentar sin micro, creo que o mellor micro que temos é a propia voz. Eu vou facer en galego como non, porque son as letras galegas. Esta peza que acabamos de tocar era o paso doble de Lampay, a Miña del Esteo, da zona da Ulla. E vamos a seguir ca Moñeira do Oiro.